Халық ятне тевишне ялзенжи пулдарулы хушканезем жын пызык чисто сум. Коллектив сенеча хизебе артист состалых жын хыне еверледе кызыклы репертуар жын халық елы ергене упрас енебе недірза әшлене жын бараща. Халық ятне илне пулдарулы хушканезен хызем шакна чынны бехте тевишлі булныне виші жулда пірре жиреплетмелі. Шакна шкал тіріслев видер хальхинче элексем духреш. Кудырахра халық пулдарулыхин шеже коллективе эшлет. Районде культура жүрден сцены жіне умлыңғышлан ветеран хор, халық ташызен Рябинушка Ушкыне, Тапатушки тажы жизем, Валенке Ахпай фольклор ансамблезем, Татмашриман Вылыре элекре театр коллективизем духреш. Ветеран хор пуян программа хадерленя. Кураганавызем илемлетне халық юризембе, тада чываш композиторизен хайлавызембе завындаржиш. Асла уроризен ушкани пинде дығыржыр тұғын ватымыш жылда ергеленне де шулран жыл шереплензе адаланса бына. Вун бір жыл каялла халық ятне девишня. Сумлы үзімре юрышсем эрнере иге хучен репетицизен жетіл булаща. Жүрегенсен берін нумайын жүреші. Халки вытра берін шерем пиллік шин. Ушкын радырать. Бізілжен шүрі ерін ялсынжен келеші. Ташта аяк рамда жүргенсен бөрінде. Район центр жел. Хышпырезен берін шерем жүхірмай қаран келеші. Үргенмеші. Ну, тебір шүрі бірін елік салан жебірліғанзем. Бала, конечно, аршынзе бірін сағалдара, қытарақ бірін хиранзем келеші. Ширимзагар жылда хор республика Рагнамар Рашейбех паларна. Шубашкарды уявзенже час-часах кураганзене хызен юризембе савындараща. Шыржывре ветеранзем хушинже пулдарулық ымырдывезем ирценде, элек хастарезене чилмезір хвармаща. Рябинушка вара педемледю концерт жеделне вырыс ташизем варенне. Лилия Ефимова ерцыбыраган ушкан кашни концерт тіліне шене постановка хадерлеттезінде юрать. Районда паларна Ажабыжан Тапатушки ушкыне хальхинже де пулдарулы хебеделендерже. Таджикизем тұрыжула сцена жінже хызене ирекленді даща. Ширекка сызен Ахпай фольклор ансамбле турече варсен юризене жырандармашы мылахмарине курамар, вирял елыне упраза бурнать. Ахпай жүмінже ажазен ушкыне де бур, асызем шидінеген ерва вренце бұны пілдерішлі де баға. Шидінзе шитнезем анжақмар, тада ажазем баян гунда берін. Зен пуринде шау коллективсен спутниксем бур. Спутниксем де баян хызен булдарух негдардашы телмеле савындарать, мәжінде зен шау коллективін пуласлығы пур. Элі халық театры Николай Угаринан тергегене директеп спектакль сыбыкне кыдартря. Бұққалемін міне хамыр бақчаран вырласа дұқатте, онау құтшене жизе келдім десе суяд. Шагушкына жүреген артистсем гастрользембе Рашейн терлегедесне шетсе гурна. Хышпер постановка жын икшер сумлы барнешін зейліне де булна. Любовь Константинова ба Лидия Филиппова Чуваш республикин культурын тава девешлешченезем халық театринже херых шулытла. Иванов ғынча историнже пулман дейтвел. Шап харазеге премиеліне. Бірі губернатор область губернаторыне елдемір. Тада гран-при елдемір малады ұқырмыр. Вот он опернеже мускаври доцент, мускаври профессор зам хакларыш. Вот темле малого чашкал. Ну май республика райдет хал мен жок мен на халық театры зен конкурсы земилде жебір кашни конкурсрах пирн халық театры малди вырын зене жнат. Е бастума зебір хажанда буын вырын зергелнене. Шабла елиде? Шабла. Татмаш артизізен ушкыне халық ятне игибинде ултымыш жылда бана. Театр ішне терлі профессире дыржаганзем дыца бұраща. Вырынде актерзем халхинже Елена Федорован, санжынақ пульчурылже сирень постановкин сыбыгибе палаштарджиш. Халық театрин чисне хүделеме хадерленне май, чилай пьеса тишкерневізем. Декабрде бұштарын қаларымыр, январ уйекенже каникулзем бұлчыште, қанма гайза келже, тосыл қалаза гайры, қайран бара, кіске заман трагедияға алазасында, еныш болмайсы. Ерне, бұнығын жәнбеген жақ. Пире спектакль алартма болу жағаня, пырзанды қойын бұғытне жерлемезір Николай Ильин бұлже. Мын Валерий театр Елена Федорован шыпчык ядым пахчана спектакле хаклавадыратря. Комиссия коллективсен пулдарулыхне пурьенлен хакларя. Костюмзем репертуаря, артисен тыткаларажы, ела ергене тытсабыны, падембех пілдерішлі дюрезем жын. Электрогенжи пурушкында халық яджібе шүремечіні бехте тивішлі пулныне ширеплетря.
Чувашен галарым Валли, Алиса Александрова, Николай Семенов.